Ndashaka kuvuga ku ngwara z'ibirenge. Taka nizungumzie magonjwa ya kubera ko miguu. umugambi w'Imana. Maana kwa mpango wa Mungu. Nuko ibirenge byacu byose bitwara inkuru nziza. Ni habari yetu miguu yetu yote peleke habari njema. Hanyuma inkuru mbi twumva zivugwa n'abandi. Sasa habari mbaya inasemwa na kila mtu. N'abantu bafite ingwara z'ibirenge. Ni watu wana magonjwa ya miguu. Ingwara ya mbere. Ugonjwa wa kwanza ni ibimeme. Ni kukatika vidole vya miguu chini. Ni ibimeme. Ni ugonjwa wa kukatika miguu chini kwa vidole. Iyo umuntu yagwaye ibimeme ibirenge bye biranuka. Mtu akigonjeka ugonjwa huu miguu yake inanuka. Ni ingwara mbi cyane. Ni ugonjwa mbaya sana. Uyu muntu abababaye. Huyu mtu anaumia sana. Siko Imana yadushizeho. Najua Mungu alituweka pale. Ngo tubi impumuro nziza hagati y'ababona ubugingo. Tuwe manukato miongoni mwa wengine. Muzi ko dufite abantu bafite impumuro mbi. Mnajua tuna watu wananuka vibaya. Kera iyo umurokore yinjira iwawe, zamani muumini akiingia kwako, wahita uzana igitabo c'indirimbo na Biblia. Ulikuwa unataka Biblia na kitabu cha nyimbo. Hanyuma ukamwakira. Alafu unampokea. Akakubwira ijambo ry'Imana. Anakuambia neno la Mungu. Agasiguhembutse. Anaacha amekufufua. Ubuze abantu twakira. Kwa sababu watu wa kupokea siku hizi nabanuka ibirenge. Ni wanaonuka miguu. Baza kukubwira ko pastor agiye kuzimu. Anakuja kuambia pastor wako ni mchawi. Uri umuyobozi wa korale n'umushitani. Kiongozi wa kwaya ni shetani mwenyewe. Uriya mu mama raroga. Yule mama ni mchawi. Hanyuma uriya runaka nawe ntiyigeze akizwa. Fulani naye hakuwahi okoka. Ninde yabagize bamaneko bakizwa n'abadakizwa? Nani aliwafanya wapelelezi kwa wasiokoka? Wabanje ukagwana n'ibyawe nawe kutarabishobora. Si upigana yako pia maana hujaweza bado. Uracira imanza abandi wowe urinde. Unahukumia wengine wewe ni nani? Abantu Yesu yemeye wowe banga gute? Watu Yesu walikubali wewe unawachukia vipi? Abantu bagwaye ibimeme. Tuna watu wamegonjeka ugonjwa. Gitorero. Wanaaibisha kanisa. Nagira mbibutse ko hano tutari mu batagatifu. Niwakumbusha hapa tuko kwa watakatifu. Itorero ntabwo ari ihuriro ry'abatagatifu. Kanisa si kusanyiko la watakatifu. Turi mu banyabyaha bagiriwe imbabazi. Tuko kwa wenye dhambi wamehurumiwa tu. Imana niba yarakwemeye izemera abandi. Kama Mungu alikukubali atakubali wengine. Ushira abantu rubanza ushingiye ku. Mbona unahukumia wengine? Ni ikibazo c'ibimeme. Ni shida ya ugonjwa huu. Ibirenge binuka. Miguu inayonuka. Iyo udatanga impumuro nziza haba hari impumuro mbi. Kama utoi harufu nzuri unatoa harufu mbaya. Ingwara ya kabiri y'ibirenge. Ugonjwa wa pili wa miguu. Na amaga. Amaga. Okay, babyumvishe dukomeze. Ahantu hamwe namaze imyaka myinshi njya kubwiriza mu Buhindi. Kuna mahali nimeenda kufunza huko kwa Wahindi. Bagira imyate hano inyuma. Wamekatika miguu huku nyuma. Hanyuma baratubwiye ngo niyo bote yabo nibwo bwiza bwao. Walituambia hiyo ndio urembo wao. Baba bafite umwatu umeze nk'ubuvumo wakwinjira. Wamekatika miguu mahali unaweza ingia hata. Ubwo nibwo bwiza bwao. Na wanasema hiyo ndio urembo wao. Iyo umuntu afite ikibazo c'amaga. Mtu akiwa na shida ya kupasuka miguu kule nyuma. Abandi arabagora. Anasumbua wengine. Imibanire ntishoboka. Kuishi naye ni ngumu. Abamwegereye bose arabahanda. Wanaokaribia wote anawaumiza. Ariko ubundi reka mbabaza. Nini acha niwaulize. Hano ko tuhamara amasaha 2. Hapa tunamaliza masaa 2. Umuntu unanirwa kubana n'abandi mu masaha 2. Mtu anashindwa kuishi na wengine masaa 2. Aha mara masaha menshi ntibagowe. Mahali wanakaa masaa mengi si wameumia sana. Ni ikibazo c'amaga. Ni shida ya kupasuka miguu. Amaga c'amashuka. Amaga ni mabi gusa. Ugonjwa huu ni mbaya sana. Ubugwayi bwa gatatu. Ugonjwa wa tatu. Bw'abantu batatwara inkuru nziza. Wa watu wasiopeleka habari njema. Abantu bafite ibirenge bimugaye bireba imbere. Ni watu wana miguu imeangalia kando lakini kiangalia mbele. Ibirenge bimugaye bireba imbere. Miguu inaangalia upande. Yani. Harukunagenda. Kuna vile anatembea. Bitewe nyene n'ubumuga afite. Kulingana na ulemavu alio nao. Abo bantu bahora muri negative. Watu hawa kila wakati wanaona mabaya. Ntashobora gutekereza neza. Hawezi fikiria vizuri. Ibyo asanze byose arabisanzaza. Yale anakuta yote anapita nayo. Ibyo mwakoze byiza byose abwiye ko ntaco mwakoze. Yale ulifanya mizuri anasema hakuna nzuri. Amajoro mwaraye mutegura kuri we ntaco bivuze. Na usiku mlala mkiandaa kwake haimaanishi kitu. Kubera ki turebera ibintu muri negative. Mbona tunaona mabaya tu? Uzi umuntu abahatemera ikintu na kimwe.
Mtu ambaye akubali chochote. Adashobora kukubwira ngo wakoze n'imvune wavunitse. Hawezi kuambia asante na vile umechoka. Rimwe nigeze gusanga umudiakoni hari inyuma mu rusengero. Niliwahi kuta shemazi pale nyuma kwa kanisa. Afite agapapuro yanditseho. Akiwa na karatasi ameandika ndani. Ndamusaba ndamubwira ushobora kunyereka ibyagufashije mu iteraniro. Unaweza niandikia kile kimekusaidia kwa ibada ya leo. Nsanga yanditse amakosa 11 pastor yakoze ari kwigisha. Kakuta ameandika makosa 11 mchungaji alifanya akihubiri. Ndamubwira wanyereka ahanditse ibyagufashije. Basi nionyesha mahali umeandika yaliyokubariki. Sasa mimi huwa sibarikiwi. Ngomba mbereho kubera amaso itorero. Mimi ni kutazama kanisa tu. Hari abantu bafite ubugaru, bafite amagura. Kuna watu wana ugonjwa huu wa miguu kuangalia kama. Bahora muri negative. Wao wanaona mabaya tu. Nagira ngo mbibutse ko itorero atari ihuriro ry'abatagatifu. Nikumbushe kanisa sio kusanyiko la watakatifu. Turi mu rugendo rwo guhinduka no gusa na Yesu. Tuko kwa safari ya kubadilika na kufanana na Yesu. Uducira abandi urubanza witonze. Mbona huo unahukumia wengine pole pole. Hanyuma ubundi bugwayi, ugonjwa mwingine ni ubugwayi noneho bwo nta mugaye gutya, amugaye biza gutya. Wengine sasa miguu imeangalia ndani. Babyita ubugaru. Inaitwa hivyo. N'abantu bafite ingwara yo kwirebaho. Ni watu wana ugonjwa wa kujitazama wenyewe. Ibintu byose bireba kuri we. Vitu vyote ni kumuhusu yeye. Yari umugabo mu rugo. Akiwa mwanaume kwa nyumba. Isaha nziza ibari y'umugabo. Nzuri ni ya mwanaume. Urukweto rwiza n'ugumugabo. Kiatu nzuri ni ya mwanaume. Costume nziza ni y'umugabo. Suti nzuri ni ya mwanaume. Ya telefone nziza ni y'umugabo. Simu nzuri ni ya mwanaume. Modoka nziza ni y'umugabo. Gari nzuri ni ya mwanaume. Ibyo byiza ni iby'umugabo. Chakula nzuri ni ya mwanaume. Ibyo bintu byose ni iby'umuntu ugwari Vitu vyote ni vyake. Hanyuma abagore nabo wamama nao uko barenganye igihe kinini, maana wamedhulumiwa muda mrefu, babaye batwigwaneho, wamekuwa watu wa kujipigania wenyewe. Bize kwigwanaho, umejifunza kujipigania wenyewe, bazi kwigwanaho kugira ngo nabo mbese bishakira urukundo, wanajua kujipigania wenyewe ili wajitafutie upendo. Hari amashiramwe y'abagore yitwa Twikunde, kuna vikundi vinaitwa Tupendane, barisohokana, wanajipeleka wenyewe nje, barisengerera, wanajiombea wenyewe, bibwira neza, wanafikiria mazuri kwa jinsi. Ibintu byose babuze ku mugabo, vitu vyote wamekosa kwa mabwana, barabyikorera, wanajifanyia wenyewe, bagenda bakura umugabo mu mwanya, wanaondoa mwanaume kwa nafasi yake. Ibintu bikugaruka huri wenyene, vitu vinakuja kwako peke yako. Urukundo ni gwiza ariko iyo rubaye sansinike ku muntu umwe, upendo ni nzuri lakini ikiwa kwa mtu mmoja tu bihinduka ikibazo gikomeye, inabadilika kuwa shida kubwa. Ni ikibazo cy'ubugaru, ni shida ya ugonjwa huu. Ibirenge bimeze gutyo, miguu ambayo iko hivyo, ntabwo ushobora kuvuga inkuru nziza, haiwezi tangaza habari njema, afite umwanya wo kuvuga inkuru nziza, hana wakati wa kutangaza habari njema. Ibirenge bye ntibiri mu murongo wo kujyana inkuru nziza, maana miguu yake haiko sawa kupeleka habari njema. Ngo ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku misozi, mimi natumia miguu ya waleta habari njema ni mizuri juu ya milima, iby'amahoro, wanaotangaza amani. Hanyuma indi ngwara y'ibirenge, ugonjwa mwingine. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbanze nakira umusemuzi ikaze. Nishimiye kubana namwe muri aya materaniro. Nafurahia kuwa pamoja nanyi katika ibada ya siku ya leo. Nagize neza kuza, Imana ibahe umugisha. Umefanya vizuri kukuja, Mungu awabariki. Abambonye bwa mbere nitwa Desire. Wanaoniona mara ya kwanza naitwa Pastor Desire. Ni mwene so muri Kristo Yesu. Mimi ni ndugu yenu katika Kristo Yesu. Mwagize neza kuza muvuye ahantu hatandukanye. Umefanya vizuri kuja kutoka maeneo tofauti. Nishimiye cyane Bishop. Nimefurahia sana Bishop. Ukwezi kwa 11 twari turi kumwe. Mwezi wa 11 tulikuwa pamoja naye. Ni umugabo mwiza cyane tu. Ni mtu mzuri sana. Metulia. Imuhe umugisha. Mungu awabariki. Felicitation kubw'impamya bushobozi y'ikirenga wabonye. Pongezi sana kwa sababu ya certificate umepata. Mungu gukoresha iby'ubutwari ku isi hose. Mungu endelee kukutumia mambo ya ushujaa duniani kote. Hanyuma mwibuke kuzamuha impano. Alafu mkumbuke kumpatia zawadi. Ego, aba yarakoze akazi gakomeye. Maana amefanya kazi kubwa. Cyane cyane aba mama iyo batwise bakabyara bashaka ko tubahemba. Sana sana mama wakizaa wanataka wapewe kitu. Umugabo yabonye impamya bushobozi y'ikirenga. Mzee anayepata certificate ya aina kama hii na wakeneye guhembwa, na anahitaji kupewa kitu. Nishimiye kubana namwe. Nimefurahia kuwa pamoja nanyi. Nishimiye umushumba. Nimefurahia mchungaji. Abashumba benshi ntibatanga gatuti. Wachungaji wengi wapeani madhabahu. Umushumba utanze agatuti abakijijwe. Na yule anapeana yake, huyu ameokoka kweli. Hari abantu nyene bigisha bonyene kuzageza Yesu agarutse. Watu wanafundisha peke yao, wengine hadi Yesu atakaporudi. Murakoze cyane mushumba. Afanya vizuri mtume.
Icyanditswe tugiye gusoma kiri mu Itangiriro 18 umurongo w'10. Some Mwanzo 18 mstari wa 10. Itangiriro 18 umurongo w'10. Mwanzo 18 mstari wa 10. Turaza kuhafatanya na Yesaya 52 umurongo wa 7. Isaya 52 mstari wa 7. Dusome Itangiriro 18 umurongo w'10. Usome Mwanzo 18 mstari wa 10. Aravuga ngo undi aramubwira ati iki gihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugaruka aho uri, Sara umugore wawe abyara umuhungu. Sara byumva ari mu muryango w'ihema uri inyuma ye. Amen. Amen. Hanyuma Yesaya 52 umurongo wa 7. Isaya 52 mstari wa 7. Aravuga ngo erega ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku misozi, akamamaza iby'amahoro, akazana inkuru z'ibyiza, akamamaza iby'agakiza, akabwira Siyone ati Imana yawe iri ku ngoma. Amen. Amen. Ni nkwifurije kumva inkuru nziza isimbura inkuru mbi zose wumvisha. Na kuombea kusikia habari njema iondoe habari mbaya yote uliyosikia. Iri hema turi kwigaho turi kuvuga ku mugore mu ihema. Tunazungumzia juu ya mwanamke katika hema. Iri hema nubwo ryari ryiza, Ili hema hata kama lilikuwa nzuri, iri hema nubwo ryari rifite ishurirwa, hata kama lilikuwa na ufunuo hema hili, kubera ko Aburahamu icyatumye tubaka inzu, maana Abraham kilichosababisha asijenge nyumba, yahishuriwe ururembo Siyoni. alifunuliwa mlima huu wa Sayuni. Abonye ubwo rurembo aravuga ngo sinzubaka inzu. Alipoona mlima huu akasema sitajenga nyumba. Kuko yarabonye ahantu heza harutandi hose ubwiza, maana alikuwa ameona mahali pazuri kuliko mahali pengine pote. Cyama amaso yacaga kugwaho tugahishurirwa. Natamani macho yetu yaguzwe tufunuliwe. Byarushaho kuba byiza. Inaweza kuwa nzuri zaidi. Muri iri hema nubwo ryari ryiza, kama hili hema lilikuwa nzuri, kuko hari ubusabane n'Imana, kulikuwa na ushirika na Mungu, ndio kuko hari communication nziza hagati ya Sara na Abrahamu, kulikuwa na mazungumzo mazuri kati ya Sara na Abrahamu. Nubwo bari abantu bakira abashitsi, hata kama walikuwa watu wanapokea wageni, nubwo hari ibintu byiza byinshi, hata kama kulikuwa mambo mengi mazuri, ariko harimo ikibazo, lakini kulikuwa na tatizo. Ega buriya nta hema ritagira ibibazo. Kuna mahali pasipo na mashida. Nta hema ritagira ibibazo. Hakuna hema isiyo na shida zake. Ahubwo buryo tubikemura nibwo butandukanye. Vile tunatatua shida ndio shida kubwa. Hari bikemurwa n'amafaranga, kuna nao tatuliwa na pesa, hari bikemurwa n'ibiganiro, mengine mazungumzo tu. Hari bikemuka mu buryo bwinshi. Kuna yale yanasaidika kwa njia tofauti. Iri hema hili ryari rifite ikibazo, ilikuwa na tatizo. Utagura amafaranga, kukosa pesa, utakemuza inama, hauwezi tatua na umuryango ukunda nuteranya utakemura, hata familia inayopendana ingeweza kutatua. Ni ikibazo cyo kubura umwana. Kulikuwa na shida ya kukosa mtoto, kandi gikomeye bari bashaje na walikuwa wamezeeka. Sara yari afite imyaka 90. Sara alikuwa na miaka 90. Abrahamu yari afite imyaka hafi 100. Abrahamu karibu 100. Nta nubwo bari bagishobora kubaho ubuzima nk'ubwabo bakanye. Hata wangeweza kuishi kama maisha ya wale walio katika ndoa. Abantu batarabona abana, watu ambao hawajapata watoto, buri gihe turabakomeretsa. Kila wakati tunawaumiza. Cyane societe yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Sana sana hizi nchi za Sahara. Dukunda kubakomeretsa. Tunapenda kuwaumiza sana. Yewe no mu rusengero. Mimi hata kanisani. Abo bantu turabakomeretsa. Hao watu tunawahuzuniza. Nari nyoboye iteraniro. Siku moja nilikuwa naongoza ibada. Hanyuma wari umunsi w'abagabo. Ilikuwa ni siku ya wanaume. Ngo nanjye ngo nabaye umusirimu. Mimi nikajifanya hivyo hivyo. Amagara abapapa ngo bahaguruke tubaririmbira umunsi wabo. Nikaambia wababa wasimame tuwaimbie siku yao kuu. Dusoza iteraniro. Tukatamatisha ibada. Dusohotse hanze. Tulipotoka nje, umugabo umwe arampamagara. Mwanaume mmoja akanipigia. Mbona amaso aratukura. Akaniita, nikaona macho yake ni mekundu. Arambwira ngo hagiye uvuze ngo abapapa bahaguruke. Akaniambia, unaposema wababa wasimame, twebwe dushira mu yihe kategori? Sisi unatuweka kwa kundi gani? Nyene mbona ko yahoze arira kubera amaso atukura. Nikaona amekuwa akilia maana macho yake yalikuwa mekundu. Muri societe yacu, katika jamii yetu, baravuga ngo uyu muntu ni nyakubahwa ariko ntabyara. Wanasema huyu mtu ni mheshimiwa lakini hazai. Nubwo yize cyane ariko ntabyara. Hata kama amesoma sana lakini hana watoto. Nubwo ari umukire ntabyara. Hata kama ni tajiri hana watoto. Iyo abyibushe, akinona, baravuga tata byubase ntabijya wenyine. Nasema atakosa aje na anakula peke yake. Iyo ananutse, akikonda sana, agatashobora ko ari n'umurozi. Nasema labda hata ni mchawi. Iyo agiye kusuraho babyaye, akienda kutembelea mtu amejifungua, ababyeyi bamwima umwana, wazazi wanakataa kumpea mtoto ngo kugira ngo atamuroga.
ili asije akamroga. kubura umwana bise bikugira umurozi ko. Sasa kukosa mtoto kweli na kufanya kuwa mchawi. Iri hema hili nubwo ryari giza, hata kama lilikuwa nzuri, yari rifite ikibazo, lilikuwa na shida. Utagura amafaranga, aunge utatua kwa pesa. Ata undi muntu yagikemura, hakuna mtu mwingine angeweza kutatua isipokuwa Mungu tu wa mbinguni. Abana n'umwanda uturuka ku Mana. Watoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Kindi kintu wakora, hakuna kingine unaweza fanya. Hantu wamukura, hakuna mahali pengine unaweza mpata. Ni mwijuru gusaba rema, ni mbinguni tu anaumba. Impano nshaka kubasaba nimwe. Nataka kuwaomba kitu kimoja. Muzareke gukomeretsa abatarabona abantu. Muache kuwaumiza wale hawajapata watoto bado. Babibasabye. Na wasihi. Muzambabarire mureke gukomeretsa. Mnisamee sana, muache kuwaumiza tafadhali. Nizera ko hano ntabarimo. Pengine hapa hawapo. Cyangwa mu matorero yanyu ntabahari. Ama wako kwa kanisa zenu. Ariko iwacu twe turabafite. Lakini kwetu sisi tunao. Iri hema ryari rufite ikibazo. Ili hema lilikuwa na shida. Ikibazo gikomeye. Shida kubwa sana. Ikibazo c'umwana. Shida ya mtoto. Hanyuma muri iki giterane. Kwa mkutano huu sasa. Ikibazo dufite hano ari ikibazo c'umwana gusa. Shida tunasia mtoto tu. Aya mahema afite ibibazo. Haya mahema yana mashida. Izi nsengero zifite ibibazo. Haya makanisa yana mashida. Muri impamvu zihora zicikamo. Sababu gani makanisa yanagawanyika? Ni ibibazo biremereye nko kubura umwana. Ni mashida mazito kama kukosa mtoto. Kwa ahantu habuze ubumwe. Maana mahali pamekosa umoja. Panakosa upendo. Niyo hema naryo rifite ikibazo. Hiyo hema pia ina shida. Yewe reka twinginge. Acha tusihi. Abamarayika badusura. Malaika watutembelee. Ahari batuvugaho inkuru nziza. Pengine atasema habari njema. Imitima yacu ikagirirwa neza na mioyo yetu itendewe vyema. Ibyo gusa. Hata sio hayo. Najya hema gitwa inzu yanyu. Hata ile inaitwa nyumba yako. Najyo ntiribuzemo ikibazo. Pia hii iko na shida zake. Hari ikibazo kiraza umuntu arira. Kuna shida inasababisha ulale ukilia. Agahinda ke kakaba kazwi n'umusego yisegu. Huzuni yako inajulikana na pilo yako. Iyo bigerege umuntu agasuhuza umutima ntawo bavuganye. Kifika wakati unajiwaza kwa moyo wako unakosa wa kuongea naye. Ntutekeze ko biba ari ibintu byoroshe. Usifikirie hiyo ni kitu rahisi. Nimuona ko amarira abagabo atemba ajya munda. Si mnaona machozi ya wanaume inaingia tumboni. Ariko hari ubwo atemba azinyuma. Lakini kuna vile wanalia wakitoa machozi. Ni kibazo kiri muri iryo hema. Kulingana na shida kwenye hema hilo. Sinakomeza kuvuga ku ihema. Sitaendelea kusema juu ya hema. Nubwo navuga ibibazo biri mu mahema. Hata siwezi sema shida kwenye mahema. Ni byinshi kuruta uko tubitekereza. Maana ni mengi zaidi ya vile tunafikiria. Nataka kubibwirira ni inkuru nziza. Nataka niwaambie tu kuhusu habari njema. Hili hema hari umunsi umwe. Hili hema kuna siku moja. Hari umunsi umwe. Kuna siku moja. Abrahamu yicaye munsi y'igiti. Abrahamu akiwa ameketi chini ya mti. Yubuye amaso. Aliinua macho. Abona abagabo batatu. Akaona wanaume watatu. Arabamenya. Kawajua. Hanyuma arabinginga. Alafu akawasi. Arabinginga ngo bazi. Kawasi waje kwake. Igihe bahagera. Wakati walifika. Yarabakiriye nkuko twasomye. Aliwapokea kama vile tumesoma. Babaha amazi boga ibirenge. Wapatia maji wakanawa miguu. Wapatia chakula. Abaha amata. Wapatia maziwa. Abaha n'inyama. Wapatia tanyama. Abahagarara iruhande barajya. Akasimama kando yao wakakula. Baada ya kula. Bahita bavuga inkuru nziza. Wakasema habari njema. Baravuga ngo umwaka ugeza huyu ugeze. Mwaka kama huu, wakati kama huu mwaka ujao. Umwaka ugeza huyu ugeze. Wakati kama huu mwaka ujao. Muzaba mufite inkuru nziza. Utakuwa na habari njema. Icyami kigiterane. Mkutano huu kikagusigira inkuru nziza. Natamani kuatia habari njema. Inkuru mbi wumvishe ni nyinshi. Maana ni mbaya mingi umesikia. Abanyafrika, Waafrika twamenyereye inkuru mbi. Tumezoea tu habari mbaya. Twamenyereye inkuru mbi. Tumezoea habari mbaya tu. Ubwo bitakidukanga. Hata hatushtuliwi nayo. Dutangazwa nuko nta nkuru mbi iheruka. Hata tunashangaa kuna habari njema mbaya samahani. Ni iyihe nkuru mbi wicaranye muri rusengero? Ni nini habari mbaya umekaa naye kwa kanisa hili? Wagiye kwa muganga. Ulienda kwa daktari. Abaganga bagusangamo. Madaktari wakakuta uko na ugonjwa. Bagusanzemo ikigwara. Walikukuta na ugonjwa fulani. Birashoboka ko wumvisha amakuru mabi. Pengine ulisikia habari mbaya. Ava muri bene wanyu. Kutoka kwa ndugu zako. Birashoboka ko wumvise inkuru mbi. Pengine ulisikia habari mbaya. Umugabo yaguciye inyuma. Kwamba mume wako amekuwa. Birashoboka ko wumvishe inkuru mbi. Pengine umesikia habari njema. Umugore wawe yaguciye inyuma. Kwamba mke wako pia amefanya usherati. Birashoboka ko usherati. wumvishe inkuru mbi. Pengine umesikia habari mbaya. Kwa kazi gahagaze. Kwamba kazi yako imeisha. Birashoboka ko wumvishe inkuru mbi. Pengine umesikia habari mbaya. Inkuru mbi ni nyinshi ntabwo nazirondora. Nyingi sana siwezi sema zote. Ariko mbafitiye inkuru nziza. Lakini na habari njema kwenu. Imana iguhe inkuru nziza. Mungu atupe habari njema. Inkuru mbi zose wumvishe. Aondoe habari mbaya zote. Biblia yatubwiye ngo ibirenge byuzanye inkuru nziza. Tazama jinsi miguu waletao habari njema. Byiza ku misozi. Ilivyo mizuri juu ya milima. Ukamamaza iby'amahoro. Wanatangaza amani. Akabwira bakavuga ngo Imana yawe iri ku ngoma. Wanasema Mungu wako anatawala.
niki gitumurira nk'utagira Imana? Mbona unalia kama mwenye hana Mungu? Niki gitumurira nk'utagira Imana? Mbona unalia kama mtu hana Mungu? Niki gitumurira nk'utagira Imana? Kwa nini unalia kama mtu hana Mungu? Imana iguha inkuru nziza, Mungu akupatia habari njema, isimbura inkuru mbi zose wumva. iondoa habari zote mbaya umesikia. Muri Isirayeli, Katika Israeli, iyo bavuga ngo ni inkuru nziza, wakisema ni habari njema, habaga habaye ibintu birindwi. kulikuwa kumefanyika vitu 7. Icya mbere, Cha kwanza ni igihe habaga himye umwami. ni wakati wameweka mfalme. Ico gihe babyita inkuru nziza. Wakati huo walikuwa wanasema habari njema. Mwari muzi ko iyo umuntu akijijwe, Mlikuwa mnajua mtu akiokoka abahindutse umwami n'umutambyi mu bwami bw'Imana, amebadilika kuwa mfalme na kuhani katika ufalme wa mbingu. ahantu turi mu bwami bw'Imana, Hapa tuko kwa ufalme wa mbingu, ahantu turi mu bwami bw'Imana, tuko kwa ufalme wa Mungu. dushobora kuwumvira inkuru nziza, Tunaweza sikia habari njema pale, isimbura inkuru mbi twumvira. iondoe habari mbaya zote tumesikia. Icya kabiri, Cha pili, igihe babaga bavuye mu bunyage, walipokuwa wanatoka mateka, kuri bo byari inkuru nziza. kwao ilikuwa ni habari njema. Bagiye mu bunyage inshuro 3. Walienda mateka mara 3. Ubunyage bwa mbere babumazemwo imyaka 430 muri Egiputa. Mateka ya kwanza ilikuwa Misri miaka 430. Ubunyage bwa kabiri babumazemwo imyaka 70. Mateka ya pili wamemaliza miaka Ico 70. gihe bari Babuloni. Wakati huo walikuwa Babeli. Mudatekereza ngo byari byoroshe. Na usifikirie ilikuwa rahisi. Kuva aho Yerusalemu kugera i Babuloni, Kutoka Yerusalemu hadi Babeli ni birometero 2000 ukoresheje vore y'indege. ni kilomita 2000 ukitumia ndege. Ntabwo byari byoroshe. Haikuwa rahisi. Hanyuma ubunyage bwa gatatu, Mateka ya 3 babumazemwo imyaka 1900. walimaliza miaka 1900. Bagiye muri 70 nyuma ya Yesu, bagaruka mu 1948. Walienda 70 baada ya Yesu wakarudi huo mwingine. Ku Bisirayeli kuva mu bunyage byitwaga inkuru nziza. Israel kutoka mateka walikuwa nasema ni habari njema. Bamwe mu turi kumwe hano, Moja wapo wale tuko nao hapa, ndatekereza ko iyi nkuru bayumva. nafikiria habari hii wanaisikia. Kuba ahantu hatari iwanyu, Maana mahali si kwenu kuishi kuba pale. ahantu udafite uburenganzira nk'ubwo wari ufite kera, Kuishi mahali hauna uhuru kama ile ulikuwa nayo zamani. kubaho udafite gakondo, Kuwa mahali bila nyumbani urithi kwako. muhumure, Imana izavuga inkuru nziza. Farijikeni maana Mungu atatangaza habari njema kwenu. Mwizera ibyo? Mnaamini hayo? Muri byose Imana ishobora, nibyo nabyo birimo. Kwa yote ambayo Mungu anaweza, hiyo pia imo ndani. Inkuru nziza ya gatatu, Habari njema ya 3 mu Bisirayeli, kwa Waisraeli igihe habaga habaye ubukwe. ni wakati kumekuwa na harusi. Abisirayeli bubaha ubukwe, Waisraeli kuko wanaheshimu bazi harusi, ko ari igisekuru gisha kiba gitangiye. maana wanajua wameanzisha kizazi kipya. Iyo umuntu yabaga yakoze ubukwe, Mtu anapofanya yari harusi yemerewe kujya ku rugamba umwaka wose. hakuwa anakubaliwa kwenda kwa vita mwaka mzima. Ntabwo yari yemerewe gukora imirimo iremereye nk'iy'abandi bantu bakora umwaka wose. Hakustahili kufanya kazi ngumu kama wengine mwaka mzima. Kubera ko byari inkuru nziza. Maana hiyo ilikuwa ni habari njema. Kubera ko kurambagiza hakarongora abandi si umugisha n'umuvumo. Kwa maana ilikuwa ni baraka sio laana. Mu mivumo Imana yabwiye Abisirayeli nibatayumvira. Kwa laana zile ambazo Mungu aliambia wana wa Israeli, yaravuze ngo uzajya urambagiza harongora undi. Alikuwa anasema utakuwa unachumbia mwingine aoe. Uzubaka inzu abandi bayitahemo. Utajenga nyumba wengine waishi ndani. Uzahingura uzabibu abandi baribo barunywa. Utatengeneza zabibu wengine wakunywa. Ibyo bintu byose ntabwo ari umugisha. Vitu hivyo vyote si baraka. Ku Bisirayeli iyo habaga habaye ubukwe byitwa inkuru nziza. Israeli kukiwa na harusi ilikuwa ni habari njema. Biravuga ngo bwubahwe n'abantu bose. Inasema ndoa iheshimiwe na kila mtu. Ikindi bitaga inkuru nziza, kingine walikuwa wanaita habari njema, igihe habaga havutse umuhungu, wakati kumezaliwa mtoto mvulana. Iyo habaga havutse umuhungu byitwaga inkuru nziza. Kukizaliwa mtoto mvulana ilikuwa ni habari njema. Ntabwo Bibiliya ivuga ko Abisirayeli bafobya igitsina gore cyangwa abagore. Biblia isemi kama wana wa Israeli hawaheshimu sana wanawake. Ariko kuri bo iyo havutse umuhungu bisobanuye ubutware. Lakini kwa kijana akizaliwa inamaanisha bisobanuye umusimbura, ama mtu atakayechukua nafasi ya aliyepo. Muri make ahantu havutse umuhungu ni havogeko. Mahali pamezaliwa mtoto mvulana huwezi ingilia ovyo ovyo. Kubyara umuhungu, muribuka ibyo Yesaya yavuze kuri Yesu. Kuzaa mtoto mvulana, nakumbuka ile Isaya alisema juu ya mtoto Yesu. Yavuze ko ubutware buzaba ku bitugu bye. Alisema kwamba utawala utakuwa juu ya mabega yake. Cha gatanu cyitwaga inkuru nziza. Cha tano alikuwa anaita habari njema. Ni igihe umuntu yabaga atsinze urubanza. Wakati mtu ameshinda vita.
urubanza ntabwo ari vita. Ameshinda hukumu. Iyo umuntu yabaga atsinze mu rubanza yarezwemwo, ubwo byabaga ari inkuru nziza. Hiyo ilikuwa ni habari njema kwao. Kubera ko murabizi ko Satani ni umurezi wa bene data. Kwa sababu mnajua kwamba shetani anawashtaki mandugu. Muribuka ko abasomye agatabo k'umugenzi, wale waliosoma kitabu hiki cha Mkristo, kavuga Msafiri, kavuga igihe Mkristo yahura na Parwoni, wakati Mkristo alikutana nao, atangira kumushinja makosa y'ibyaha yakoze, akaanza kumwambia makosa ya dhambi zake. Yaramubwiye ngo unshinje bike kubyo nakoze. Alimwambia umeniambia machache kuliko yale nilifanya. Ariko umwami wiyonja n'umunyembabazi yabimbabariye. Lakini mfalme kule naenda ni mwenye rehema, amenisamehe yote. Satani ahora ari umurezi wa bene data. Shetani kila siku anashtaki ndugu. Turashima Imana ko twabonye umuvugizi. Tunashukuru Mungu tumepata mtetezi. Mucamanzi yatubonyeho amaraso. Tunashukuru kwa sababu ya damu ya Yesu. Ducira urubanza rubi, hatuhukumu vibaya, atwita abakiranutsi, anatuita wenye haki. Icyakora ila tu abantu nabo batababarira, kuna watu wasamehe, bahora bashinja abantu intege nke bagize kera, kila wakati wanawahukumu wengine kwa udhaifu wao. Niba umuntu yarihanye, kama mtu alitubu, kitutababarira, kwa nini tusisamehe? Gutsinda urubanza byari inkuru nziza, kushinda vita ilikuwa habari njema. Hanyuma indi nkuru nziza byari kuva mu buretwa, ingine ilikuwa ni kutoka kwa utumwa. Iyi myaka 50 yarangiraga, wakati miaka 50 ilikuwa inaisha, abantu bavaga mu buretwa, watu walikuwa wanatoka kwa utumwa. Icyakora iyo umuntu yahitamo gukomezanya na boss, lakini mtu akitamani kuendelea kwa yule mtu, baramutobora bagashiraho ihereni, walikuwa wanamtoboa wanaweka earring, akaba atazongera kwitwa umuretwa ahubwo abaye umwana mu rugo, na hangeitwa tena mtumwa, anakuwa mtoto kwa ile nyumba. Ibi nabyo byitwa ingeso byitwa inkuru nziza. Hii pia ilikuwa inaitwa habari njema. Nta bantu bari hano, hakuna watu wako hapa bafite uburetwa bw'ingeso, wana utumwa wa tabia zao, bakijijwe, wameokoka, bakunda Imana, wanapenda Mungu, ariko bafite ingeso bananiwe gutsinda, lakini wana tabia wameshindwa kuacha. Icyampa muri aya materaniro, natamani kwa ibada hii Imana ikaguha inkuru nziza, Mungu akupatie habari njema, gutsinda ibyagutsinda, ya kushinda ile ilikuwa na kushinda, ugahabwa inkuru nziza, upewe habari njema. Hanyuma icyakarindwi cha 7 cyitwaga inkuru nziza, walikuwa naita habari njema, igihe babaga batsinze intambara, ni wakati walikuwa wanashinda. Abisirayeli bahora mu ntambara, wanaishi kwa vita wana Israeli, kuva babaho kugera uyu munsi, tangu walipoishi hadi leo. Naho Zembara nilihesabu, ntiyashobora gushira imyaka 10 badapfuye, hakuwezi pita miaka 10 kabla hawajafariki kwa wingi. Wagira ngo baremewe gupfa, nafikiri waliumbiwa kufa tu, bari mu ntambara, hata sasa wako vitani kandi ikomeye na kubwa. Gutsinda intambara kwabo, kushinda vita kwao, byari inkuru nziza, ilikuwa habari njema, byari inkuru nziza, ilikuwa habari njema. Gutura hagati y'ibihugu byose bikwanga, kuishi katikati ya nchi zinakuchukia zote, bashaka kugusiba ku ikarita y'isi. Imagine, wakwibaza niki cyabaye, unaweza fikiria ni kwa nini. Nagira ngo mbabwire ko tugwana n'isi na Satani n'umubiri. Nataka niambie tunapigana na dunia, shetani na mwili. Ubuzima bw'Ubukristo ni bwiza, maisha ya Mkristo ni mazuri, ariko duhora mu ntambara, lakini tunaishi vitani. Ni bande bari hano bageze aho umwanzi atagize imyambi? Nani wamefika hapa ambapo shetani hawezi rusha mishale? Kandi Yesu nawe, na Yesu pia naye niyegeza duha garanti, hakuwahi tupatia garanti ko tutazabicamo, kwamba tutapitia haya. Yavuze mwisi muri n'amakuba, alisema duniani kuna mashida, muhumure nanesheje, lakini mfarijikeni, nimeshinda dunia. Ihumure muri zo ntambara, alitupa faraja kwa vita. Ntabwo zi ntambara uri kugwana, sijui vita unapigana, ntabwo nzi ibyo urimo kunyuramo, sijui yale unapigana nayo, ariko nkwifurije inkuru nziza, lakini nakuombea habari njema, nkwifurije inkuru nziza y'ihumure, nakuombea habari njema ya faraja. Iri hema nubwo ryari ryiza, ryari rifite ibibazo, ili hema hata kama lilikuwa nzuri, lilikuwa na shida, ryari rikeneye ihumure, lilikuwa linahitaji faraja. Ngira mbabwire ibirenge rero, nataka niwaambie kuhusu miguu. Ijambo rivuga ibirenge, neno linazungumzia miguu, igaruka muri Bibiliya inshuro 180, iko kwa Biblia mara 180. 180 havuga ibirenge, 180 Biblia inazungumzia miguu. Hanyuma ibirenge bihagarariye ingingo zose z'umubiri, alafu imesimamia viungo vyote vya mwili. Munsi y'ibirenge niho ingingo zose zihurira, chini ya miguu ndio kila viungo vinapatania. Ibirenge iyo bitazanye inkuru nziza, kama miguu haileti habari njema, biba bizanye inkuru mbi.
inaleta habari mbaya. Biterwa n'ibirenge ibyo ari byo. Inalingana ni miguu gani. Ndakwinginze n'ibyo byuka mu gitondo. Akusi ukiamka asubuhi. Usengera urugo rwawe. Unaombea familia yako. Uwo munsi mwakira inkuru nziza. Kwamba hiyo siku mpokea habari njema. Iyo hataje inkuru nziza hashobora kuza inkuru. Maana kama kuja habari nzuri kunaweza kuja mbaya. Yesu yogeje ibirenge by'abigishwa. Yesu aliosha miguu ya wanafunzi wake. Nk'ikimenyetso cyo guca bugufi. Kama ishara ya kunyenyekea. Hanyuma arababwira ngo nabo babigenze batyo. Akawaambia nao pia wafanye vivyo hivyo. Dukwiye kubaho ubuzima buciye bugufi. Tunastahili kuishi kwa maisha ya unyenyekevu. Hanyuma tukatwara inkuru nziza. Alafu tunapeleka habari njema. Hari birenge rero. Kuna miguu sasa. Byogejwe. Yaliyooshwa. Birasigwa. Kapakwa mafuta. Bisigirwa gutwara inkuru nziza. Ili iweze kupeleka habari njema. Hari birenge bidahumanye. Kuna miguu ambayo haijalaaniwa. Hari birenge bitaroga. Kuna ile ambaye hairogi. Hari birenge bitagenzwa n'amatiku. Kuna ile haipelekwi na fitina. Hari birenge bitajya kuvuga inkuru mbi. Kuna miguu haiendi kupeleka habari mbaya. Yasigiwe kuvuga inkuru nziza gusa. Yamepakwa mafuta kusema habari nzuri tu. Igihe Yesu, murabizi ko Yesu yitwa Uwasizwe. Mnajua Yesu anaitwa anaitwa mpakwa mafuta. Muri Biblia hari abantu babiri gusa basizwe. Kwa Biblia kuna watu wawili tu waliotiliwa wakfu. Hari Kuro na Yesu gusa. Ni Kuro na Yesu tu. Hanyuma ikintu gitangaje, kitu cha kushangaza, Yesu yasizwe n'indaya. Yesu alipakwa mafuta na malaya. Yesu yasizwe n'umugore w'indaya. Alipakwa mafuta na mwanamke malaya. Yari yaramubabariye. Alikuwa amemsamehe. Ndio ndavuga inkuru nziza. Mimi nasema habari njema. Ntabwo mwakumva ikibazo uwo mugore yari afite. Hamwezi elewa shida huyo mama alikuwa nayo. Uyu mugore yaguye mu cyaha cy'ubusa, yari umukobwa agwa mu cyaha cy'ubusambanyi. Alikuwa msichana akaangua kwa dhambi ya usherati. Mu Bisirayeli gusambana ni ikintu kiremereye kugera uyu munsi. Israel, usherati ni kitu kigumu hadi siku ya leo. Nico kimwe no gutwara ikinyenda. Ni kama kubeba mtoto na hujaolewa. Ushobora gupfa ubizize. Unaweza kufa juu ya hiyo. Hanyuma igihe yasambana bamuciye mu muryango. Alipofanya usherati walimuondoa kwa familia. Ahitajya kuba ahantu ku isoko nyene, ahantu hari isoko. Akaenda kuishi mahali kwa soko. Hanyuma atangira gusambana n'abakarani n'abantu baraho. Akaanza kufanya usherati na watu pale. Yaje kugwara abadayimoni. Akakuja kugojeka mapepo. Ahinduka umusazi. Akakuwa kichaa. Muribuka Maria Yesu yirukanyemo abadayimoni barindwi. Nakumbuka Maria mama Yesu alitoa mapepo 7. Yesu amwirukanamwe abadayimoni. Yesu akafukuza mapepo ndani yake. Nibyagarukira kumwirukanamwe abadayimoni gusa. Haikuishia pale kwa kuondoa mapepo tu. Amukorera ikindi kintu kiza gikomeye. Akamfanya kitu kingine kizuri zaidi. Amugarura mu muryango. Akamrudisha kwa familia. Mwibuke ko mu Bisirayeli, kumbuka Israel, hari ibintu bitatu bisa. Kuna vitu vitatu vinafanana. Nako bishobora kuba 4. Ama labda ni 4. Iyo bavuze Judaisme, wakisema Judaism, baba bavuze ishaka rya politike. Wamesema shauku ya siasa. Baba bavuze culture, umuco wabo. Ama tabia zao, mila yao. Hanyuma baba bavuze n'imyizerere. Pia wanasema imani yao. Nuko byubatse. Ni hivyo ilivyo. Iyo ucitse kimwe kindi ntugiciko. Ukitoka moja uwezi toka kwa ingine. Ubuzima bwabo bwose bushingiye ku muryango. Maisha yote yako pale kwa familia. Kubona umuntu avuye mu muryango. Kuona mtu ametoka kwa familia. Utakaje uburenganzira ku bintu byose mu gihugu. Umepoteza uhuru ya kila kitu kwa familia. Kuba Yesu yaramugaruye mu muryango akamuhuza n'umuryango. Kuwa Yesu alimrudisha akampatanisha na familia tena. Ikintu gikomeye ni nkukuzuka ukongera kubaho. Ni kama alikuwa amemfufua akaishi tena. Uyu mutatekereza ikintu azakorera Yesu arakibuka. Akajiuliza nini nitafanyia Yesu akaja gushaka amavuta. Akaenda kutafuta mafuta. Baravuga ngo na mavuta umuntu yashobora gukorera umwaka wose. Ni mafuta mtu angefanyia kazi mwaka mzima. Abo twatangiranye hano. Hapa narababwiye ngo ntimugahe Imana ikintu giciririza. Niliwaambia usipatie Mungu kitu ambacho si cha dhamani. Ukajuhe Imana ikintu utatekerejeho. Usipatie Mungu kitu ambacho hujafikiria. Uyu mudamu aragenda aritonda ashaka amavuta. Akachukua wakati wake akatafuta mafuta. Hanyuma ashaka amavuta yitwa narada. Mafuta yanaitwa narada. Na mavuta humura cyane. Yana harufu nzuri. Arayazana ayasuka kuri Yesu. Akayaleta akamwagia Yesu. Yuda hitararakara. Yuda akakasirika. Aravuga ngo aya mavuta ngo yakugura amafaranga menshi agafasha abakene. Sema hii ingenunua pesa, ingenunua chakula isaidie maskini. Biblia Yesu aravuga ngo
mwimubabaza uyu mudamu. Yesu anasema msimuumize mke huyu. Kubera ko kizagera ku isi hose. Maana kile amefanya kitafika dunia mzima. Gupfa no kuzuka. Ni kufa na kufufuka. Yesu yitwa Wasizwe. Yesu akaitwa mpakwa mafuta. Yesu uyu mudamu yavuze inkuru nziza. Huyu mama alisema habari njema. Hanyuma hagataho. Hapo. Yuda ntiyabivugishwe no gukunda abakene. Yuda kusema aje kupenda maskini. Ahubwo niwe yari ministre w'imari. Lakini yeye alikuwa anaweka pesa. Ngo yakunda yo yiba. Alikuwa anataka aibe pale. Ariko bashumba. Wachungaji. Mu by'ukuri muvugishije ukuri. Tukisemezana ukweli. Umenye ko umuntu ari kuri kese ari Yuda. Ukijua mtu ambaye ako kwa account ni Yuda. Kwa yiba. Unajua naiba. Wayimugumizaho. Unaweza muweka pale kwa hazina. Imani duhiyo neema. Imani dobwo bu. Mungu atupatie neema hiyo. Yesu yagiraga kwihangana kugera kuri ico kige. Yesu alikuwa na uvumilivu kufika pale. Biblia yatubwiye ngo ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku misozi. Biblia inasema tazama jinsi miguu ya wale waletao habari njema ilivyo mizuri juu ya milima. Ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku misozi. Ni nzuri kwa milima. Akamamaza iby'amahoro. Wanatangaza amani. Mwibuke ko rya hema. Kumbuka lile hema. Yo kwa Abrahamu. Ya kwa Abraham. Yari rifite ikibazo. Ilikuwa na shida. Cyo kubura umwana. Ya kukosa mtoto. Wanyu hashobora kuba hari abana. Kwani pengine kuna watoto. Hari kindi kibazo cyakemurwa n'abamarayika. Lakini kuna shida nyingine ni malaika tu anaweza tatua. Ili hema turimo hano. Ili hema tumo ndani. Ayo nta bibazo rigira. Haina shida hii. Ngira hano nta bamarayika ntimubakeneye. Hapa ni hakuna malaika tunahitaji. Mukomeze muhimbaze ni byiza. Muendelee kusifu ni vizuri. Barijemwe bafite ibibazo. Lakini wale walikuja huku wakiwa na shida. Uruta bamarayika ari hano. Ni Yesu mwana w'Imana. Anayezidi malaika ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ashobora gutangaza inkuru nziza ku buzima bwawe. Anatangaza habari njema juu ya maisha yako. Ashobora kuguha inkuru nziza isimbura inkuru mbi wumvise. Anaweza kupea habari njema ichukue nafasi ambayo uliyosikia. Ndashaka kuvuga ku ngwara z'ibirenge. Taka nizungumzie magonjwa ya miguu. Kubera ko umugambi w'Imana. Maana kwa mpango wa Mungu. Nuko ibirenge byacu byose bitwara inkuru nziza. Ni habari yetu miguu yetu yote peleke habari njema. Hanyuma inkuru mbi twumva zivugwa n'abandi. Sasa habari mbaya inasemwa na kila mtu. Na abantu bafite ingwara z'ibirenge. Ni watu wana magonjwa ya miguu. Ingwara ya mbere. Ugonjwa wa kwanza. Ni ibimeme. Ni kukatika vidole vya miguu chini. Ni ibimeme. Ni ugonjwa wa kukatika miguu chini kwa vidole. Iyo umuntu yagwaye ibimeme ibirenge bye biranuka. Mtu akigonjeka ugonjwa huu miguu yake inanuka. Ni ingwara mbi cyane. Ni ugonjwa mbaya sana. Uyu muntu abababaye. Huyu mtu anaumia sana. Siko Imana yadushizeho. Najua Mungu alituweka pale. Ngo tubi impumuro nziza hagati y'ababona ubugingo. Tuwe manukato miongoni mwa wengine. Muzi ko dufite abantu bafite impumuro mbi. Mnajua tuna watu wananuka vibaya. Kera iyo umurokore yinjira iwawe. Zamani muumini akiingia kwako. Wahita uzana igitabo c'indirimbo na Biblia. Ulikuwa unataka Biblia na kitabu cha nyimbo. Hanyuma ukamwakira. Alafu unampokea. Akakubwira ijambo ry'Imana. Anakuambia neno la Mungu. Agasiguhembutse. Anaacha amekufufua. Ubuze abantu twakira. Kwa sababu watu wa kupokea siku hizi. Nabanuka ibirenge. Ni wanaonuka miguu. Baza kukubwira ko pastor agiye kuzimu. Anakuja kuambia pastor wako ni mchawi. Uri umuyobozi wa korale n'umushitani. Kiongozi wa kwaya ni shetani mwenyewe. Uriya mu mamararoga. Yule mama ni mchawi. Hanyuma uriya runaka nawe ntiyigeze akizwa. Fulani naye hakuwahi okoka. Ninde yabagize bamaneko bakizwa n'abadakizwa? Nani aliwafanya wapelelezi kwa wasiokoka? Wabanje ukagwana n'ibyawe nawe kutarabishobora. Si upigana yako pia maana hujaweza bado. Uracira imanza abandi wowe urimi. Unahukumia wengine wewe ni nani? Abantu Yesu yemeye wowe banga gute? Watu Yesu walikubali wewe unawachukia vipi? Abantu bagwaye ibimeme. Tuna watu wamegonjeka ugonjwa. Gitorero. Wanaaibisha kanisa. Nagira mbibutse ko hano tutari mu batagatifu. Niwakumbusha hapa tuko kwa watakatifu. Itorero ntabwo ari ihuriro ry'abatagatifu. Kanisa si kusanyiko la watakatifu. Turi mu banyabyaha bagiriwe imbabazi. Tuko kwa wenye dhambi wamehurumiwa tu. Imana niba yarakwemeye izemera abandi. Kama Mungu alikukubali atakubali wengine. Ushira abantu rubanza ushingiye ku. Mbona unahukumia wengine? Ni ikibazo c'ibimeme. Ni shida ya ugonjwa huu. Ibirenge binuka. Miguu inayonuka. Iyo udatanga impumuro nziza haba hari impumuro mbi. Kama utoi harufu nzuri unatoa harufu mbaya. Ingwara ya kabiri y'ibirenge. Ugonjwa wa pili wa miguu. Na amaga. Amaga. Okay, babyumvishe tukomeze. Ahantu hamwe namaze imyaka myinshi njya kubwiriza mu Buhindi. Kuna mahali nimeenda kufunza huko kwa Wahindi. Bagira imyate hano inyuma. Wamekatika miguu huku nyuma. Hanyuma baratubwiye ngo niyo bote yabo nibwo bwiza bwao. Walituambia hiyo ndio urembo wao. Baba bafite umwatu umeze nk'ubuvumo wakwinjira. Wamekatika miguu mahali unaweza ingia hata. Ubwo nibwo bwiza bwao.
Na wanasema hiyo ndio urembo wao. Iyo umuntu afite ikibazo c'amaga, Mtu akiwa na shida ya kupasuka miguu kule ahanda nyuma, abandi arabagora, anasumbua wengine, imibanire ye ntishoboka, kuishi naye ni ngumu, abamwegereye bose arabahanda, wanaokaribia wote anawaumiza. ariko ubundi reka mbabaza, Nini, acha niwaulize. hano ko tuhamara amasaha 2, Hapa tunamaliza masaa mawili. umuntu unanirwa kubana n'abandi mu masaha 2, Mtu anashindwa kuishi na wengine masaa mawili. aha mara amasaha menshi ntibagowe, Mahali wanakaa masaa mengi si wameumia sana. ni ikibazo c'amaga, Ni shida ya kupasuka miguu. amaga c'amashuka, amaga ni mabi gusa. Ugonjwa huu ni mbaya sana. Ubugwayi bwa gatatu, Ugonjwa wa tatu, bw'abantu batatwara inkuru nziza, wa watu wasiopeleka habari njema. abantu bafite ibirenge bimugaye bireba imbere, Ni watu wana miguu imeangalia kando lakini ikiangalia mbele. ibirenge bimugaye bireba imbere, Miguu inaangalia upande upande. yani haruko agenda Kuna vile anatembea bitewe nyene n'ubumuga afite. kulingana na ulemavu alio nao. Abo bantu bahora muri negative, Watu hawa kila wakati wanaona mabaya, ntashobora gutekereza neza, hawezi fikiria vizuri, ibyo asanze byose arabisanzaza, yale anakuta yote anapita nayo. ibyo mwakoze byiza byose ababwira ko ntaco mwakoze, Yale ulifanya mizuri anasema hakuna nzuri, amajoro mwaraye mutegura kuri we ntaco bivuze, na usiku mlala mkiandaa kwake haimaanishi kitu. kubera ko turebera ibintu muri negative. Mbona tunaona mabaya tu? Uzi umuntu abahatemera ikintu na kimwe, Mtu ambaye akubali chochote adashobora kukubwira ngo wakoze n'imvune wavunitse, hawezi kuambia asante na vile umechoka. rimwe nigeze gusanga umudiakoni hari inyuma mu rusengero, Niliwaikuta shemazi pale nyuma kwa afite kanisa agapapuro yanditseho, akiwa na karatasi ameandika ndani. ndamusaba ndamubwira ushobora kunyereka ibyagufashije mu iteraniro, Unaweza niandikia kile kimekusaidia kwa ibada ya leo? nsanga yanditse amakosa 11 pastor yakoze ari kwigisha, Kakuta ameandika makosa 11 mchungaji alifanya akihubiri. ndamubwira wanyereka ahanditse ibyagufashije, Basi nionyesha mahali umeandika ngo yaliyokubariki. sinyamfashwa, Sasa mimi huwa sibarikiwi. ngomba mbereho kubera amaso itorero. Mimi ni kutazama kanisa tu. Hari abantu bafite ubugaru, bafite amaguru Kuna watu wana ugonjwa huu wa miguu kuangalia kama. bahora muri negative. Wao wanaona mabaya tu. Nagira ngo mbibutse ko itorero atari ihuriro ry'abatagatifu. Nikumbushe kanisa sio kusanyiko la watakatifu. Turi mu rugendo rwo guhinduka no gusa na Yesu. Tuko kwa safari ya kubadilika na kufanana na Yesu. Uducira abandi urubanza witonze. Mbona huo unahukumia wengine pole pole. Hanyuma ubundi bugwayi, Ugonjwa mwingine ni ubugwayi noneho bwo nta mugaye gutya, amugaye biza gutya. wengine sasa miguu imeangalia ndani. Babyita ubugaru. Inaitwa hivyo. N'abantu bafite ingwara yo kwirebaho. Ni watu wana ugonjwa wa kujitazama wenyewe. Ibintu byose bireba kuri we. Vitu vyote ni kumuhusu yeye. Iyo ari umugabo mu rugo, Akiwa mwanaume kwa nyumba, isaha nziza iba ari y'umugabo, nzuri ni ya mwanaume, urukweto rwiza n'ubw'umugabo, kiatu nzuri ni ya mwanaume, kositime nziza ni y'umugabo, suti nzuri ni ya mwanaume, telefone nziza ni y'umugabo, simu nzuri ni ya mwanaume, imodoka nziza ni y'umugabo, gari nzuri ni ya mwanaume, ibiryo byiza ni iby'umugabo, chakula nzuri ni ya mwanaume. Ibyo bintu byose ni iby'umuntu ugwari Vitu vyote ni vyake. Hanyuma abagore nabo, wamama nao, kuko barenganye igihe kinini, maana wamedhulumiwa muda mrefu, babaye batwigwaneho, wamekuwa watu wa kujipigania wenyewe. bize kwigwanaho, umejifunza kujipigania wenyewe, bazi kwigwanaho kugira ngo nabo mbese bishakira urukundo, wanajua kujipigania wenyewe ili wajitafutie upendo. Hari amashiramwe y'abagore yitwa Twikunde, kuna vikundi vinaitwa Tupendane, barisohokana, wanajipeleka wenyewe nje, barisengerera, wanajiombea wenyewe, bibwira neza, wanafikiria mazuri kwa jinsi. Ibintu byose babuze ku mugabo, vitu vyote wamekosa kwa mabwana, barabyikorera, wanajifanyia wenyewe, bagenda bakura umugabo mu mwanya, wanaondoa mwanaume kwa nafasi yake. Ibintu bikugaruka uri wenyene, vitu vinakuja kwako peke yako. Urukundo ni gwiza, ariko iyo rubaye sansinike ku muntu umwe, upendo ni nzuri, lakini ikiwa kwa mtu mmoja tu bihinduka ikibazo gikomeye, inabadilika kuwa shida kubwa. Ni ikibazo c'ubugaru, ni shida ya ugonjwa huu. Ibirenge bimeze gutyo, miguu ambayo iko hivyo, ntabwo ushobora kuvuga inkuru nziza, haiwezi tangaza habari njema, afite umwanya wo kuvuga inkuru nziza, hana wakati wa kutangaza habari njema. Ibirenge bye ntibiri mu murongo wo kujyana inkuru nziza, maana miguu yake iko sawa kupeleka habari njema. Ngo ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku misozi, Biblia imetumia miguu ya waleta habari njema ni mizuri juu ya milima, iby'amahoro, wanaotangaza amani. Hanyuma indi ngwara y'ibirenge, ugonjwa mwingine wa miguu na amavunja, ni wadudu wa miguuni. Amavunja murayazi?
Mnajua hao wadudu. Benshi bavukiye mu mujyi ntibaza amavunja. Wengine walizaliwa mijini hawajui hii. Mwari muzi ko iyo umuntu agwaye amavunja? Mlikuwa mnajua mtu akigonjeka ugonjwa? Amavunja ategwa n'imbaraga sa. Wowe komeza. Donc ni ibintu byanduza abandi. Ni vitu vinaambukiza wengine. N'abantu bahora banduza abandi. Ni watu wanaoambukiza wengine tu. Ibyo bintu ni ibintu bibi. Vitu hivi ni vibaya. Nimugire ngo ni ibintu byoroshe. Sifikirie ni vitu rahisi. Izo amavunja atera imigi, donc arabyarana. Maana hao wadudu wanazaana. Ukajya usanga itorero ryaramunzwe utabizi. Unakuta kanisa ilikuliwa na huku unajua. Reka mbabwize ukuri. Acha niwaambie ukweli. Umunsi umwe umupresident wa korale yaraje. Siku moja kiongozi wa kwaya alikuja. Arambwira ngo pastor ngo uyu munsi barantorera kuba president. Kama mchungaji leo atanifanya kuwa kiongozi. Ninge ugiye kuyobora korale nkuru. Ni mimi nitaongoza kwaya kuu. Kandi nzakubanira neza. Na tutaishi vizuri na wewe. Ndamubaza. Kamuuliza. Ninde yakubwiye kuri Butogo? Nani alikwambia utachaguliwa? Kwa matora taraba. Maana uchaguzi bado haijafanyika. Ahitarande barambwira ngo twe tuba tubizi. Kaniangalia kaniambia sisi huwa tunajua. Hanyuma iryo jambo ndarikurikira. Alafu hilo neno nikalifuatilia. Ndarikurikira. Kalifuatilia. Sanga amazu kwezi kose yiyamamaza mu baririmbyi mu ngo zabo. Nikakuta ana mwezi mzima akijitangaza kwa wanakwaya. Abapresident bakoreye ko tutabahemba. Wale wanatufanyia kazi atuwalipi. Yagiye kwiyamamaza ngo bitangike. Alienda kupiga kampeni ngo iwe vipi? Ntiyabasuye bagwaye. Hakutembelea wakiwa wagonjwa. Ntiyamenya abana babo atabonye minerval. Hakujua watoto hawana school fees. Abashonje muri bo ntiyabamenye. Wale wenye njaa hakuwajua. Ariko yagiye gushaka amajwi. Lakini alienda kutafuta kura. Ni ikibazo cy'amavunja. Ni shida ya wadudu hawa kwa miguu. Mu nzu y'Imana. Nyumbani mwa Bwana. Niho hantu hambere. Ndio mahali pa kwanza. Nabonye haba inama mbere y'inama. Nilikuta kuna mkutano kabla ya mkutano. Umuntu akabazi ko azakora inama n'abantu 7. Unajua utafanya mkutano na watu 7. Akabazimwo 3 batamwemera neza. Unajua 3 hawakukubali vizuri. Batanga ibitekerezo bigoye. Ama wana mashida yao. Agahita akora inama mbere y'inama. Unafanya mkutano kabla ya ule mkutano. 4 bamwemera. 4 wanaomkubali. Bagakorana inama. Wanafanya mkutano. Imyanzuro bakayishiraho. Wanachukua uamuzi pale. Hanyuma mwe mukaza mu nama muri abatagatifu. Nyinyi mnakuja kwa mkutano mkuu watakatifu. Mutazi ku inama yarangiye. Na mjui mkutano uliisha. Umuyobozi w'inama agasoma ijambo ry'Imana. Kiongozi anasoma neno la Mungu. Akabakira mu nama. Anawapokea kwa mkutano. Akababwira umurongo w'ivyigwa. Anawaambia yale mtafikiria hiyo siku. N'imyanzuro yize. Na unajua uamuzi ni gani. Mbega itorero. Jameni makanisa haya. Ni ikibazo cyo kugenda wanduza gusa. Ni shida ya kwenda ukiambukiza wengine tu. Kandi ari n'ukuntu bapanga akavuga ati uzicare hariya nawe wicare hariya wowe uzabaze iki kibazo nawe uzabaze kiriya hanyuma twumva ko asubiza. Kuna vile unapanga wewe keti pale wewe uliza hii swali wewe uliza hii swali tusikie atajibu vipi. Ibyo bintu mvuze. Hiyo vitu nimesema. Umuntu yarezwe n'abavyeyi bombi. Mtu alielewa na wazazi wote wawili. Udafite agakiza ariko afite uburere. Yule hana wokovu lakini alilewa vizuri. Ntiyabikora. Hawezi fanya hivyo. Ariko mu nzu y'Imana birakoga. Lakini nyumbani mwa Bwana yanafanyika. Ni kibazo ntushobora gutwara inkuru nziza wanduza abandi. Hawezi peleka habari njema ukichafua wengine. Buri wese agira uruhande rufite imbaraga na afite intege nke. Kila mtu ana mahali ana nguvu na mahali ana udhaifu. Mwene data iyo agize intege nke, ndugu akiwa na udhaifu, dushinzwe guhagararana nawe. Ni kazi yetu kusimama naye. Dushinzwe kumukomeza no kumusengera. Tumuimarishe na tumuombee. Ntabwo tujerwe kunyura mu bandi tubanduza. Sisi si kwenda tukiwatangaza kwa wengine tu. Hanyuma ibindi birenge, miguu ingine ni birenge bikenye bitagira inkweto bigenderaho. Ni miguu maskini haina viatu. Bene uwo muntu abaho ari victime, amabuye yose aramwica. Mtu huyu kila mawe inamuumiza. Yanyuze mu mahwa bibari ibibazo. Akipitia kwa miba ni shida. Bibiri tubwira kwambara inkweto z'ubutumwa bwiza. Biblia inatuambia tuvae viatu vya injili njema. Sio kugira ngo tuvuge inkuru nziza gusa. Sio ili tutangaze injili njema tu. Izo nkweto zirinda n'ibirenge byacu. Lakini viatu vinalinda hata miguu yetu. Abantu bakomerekeye muri iyi nzira. Kuna watu wameumia kwa njia hii. Kubera ko nta nkweto. Maana hawana viatu. Basitara kubibonetse byose. Wanajikwaa kwa kila kitu. Ntashobora kugumana attitude nziza mu kibazo. Hawezi kuwa na hali nzuri kwa shida fulani. Kubera ko nyine ibirenge bye nta nkweto. Maana miguu yake haijavaa viatu. Ikindi ntazabasha gutanga ubutumwa bwiza. Ingine hataweza kutoa habari njema. Hanyuma rero
Alafu sasa ingwara ya karindwi ugonjwa wa 7 ariyo nshaka gusorezaho, na ninataka kumalizia pale. mwabonye abantu bafite inzara zinjira mu mano, Mliona watu kucha zao zinaingia ndani ya hanyuma vidole, ingwara rukabura, alafu inaoza. uriya muntu yakwambara inkweto, Huyo mtu anaweza vaa viatu. muzi ukuntu bibabaza. Unajua vile ataumia. Ibi nibyo twita ibikomere by'umutima. Hii ndio tunaita vidonda vya moyo. Kubabwira ko ibirenge bihagarariye ingingo zose. Niliwaambia miguu inasimamia viungo vyote. Inzara zinjira mu mano ni ibikomere by'umutima. Kucha zinazoingia kwa vidole ni vidonda vya moyo. Abantu bagendana ibikomere. Watu wanatembea na vidonda vingi. Uzi gushaka umugabo, maji kuolewa na mwanaume. Uzi kushatse umugabo azaba musaza wawe, ambaye atakuwa kaka yako, akakubera inshuti magara, akuwe rafiki yako wa dhati, akaba se w'abana bawe, akuwe baba ya watoto wako. Ugahita ushaka umugabo aseka ruko yibagiwe, alafu unaolewa na yule anacheka tu kama amesahau. Tekeza ko umuntu amerewe gute? Nafikiria mtu anaishi vipi? Uzi gushaka umugore w'umunyamahane. Unajua kuolewa na mke mwenye fitina, kuoleka kwa mke mwenye fitina. Fitina cyangwa amahane ni umujinya ni. Uzi uwo muntu ameza atyo. Unajua mtu kama huyu avugira muri salo, anaongelelea kwa sitting room, no muri koridoro, hata kwa vinjia vya nyumba, no mu chumba, hata chumbani, no mu gikoni, hata jikoni. Abera hose icyarimwe. Ako kila mahali kwa wakati moja. Kubera amahane menshi. Kwa sababu ya hayo mazozano yake. Nimubona abagabo bahatari twubaha hanze cyane. Mnaona watu tunaheshimu hapa nje sana wanaume. Harigiye bafite umugore azi kumumanura. Kuna wakati akona mke anayejua kumshusha chini. Yagera mu rugo kagira ngo niwe cyangwa niwe bavukana. Akifika nyumbani unashindwa ni yeye ama ni ndugu yake. Kubera ko nyene yashatse uwumeze gutyo. Maana alioa mwanamke alio hivyo. Abantu bagendana ibikomere. Watu wanatembea na maumivu, vidonda. Kandi bitangira ari ukwihangana. Inaanza ikiwa kuvumilia. Ukajya wambarira inkweto kandi uzi kubabara. Unavaa viatu na unajua unaumia. Nyuma yaho bikanga ukambariraho sandare. Unaacha unavaa viatu vimefunguliwa. Nyuma bikazagera igihe bakabaga bakahambira. Inafika wakati wanatoa yote. Mwabantu mwe ibirenge bimeze gutya ntibyatwara ubutumwa bwiza. Miguu kama hii haiwezi peleka habari njema. Ibirenge byuzanye inkuru nziza. Miguu yanayeleta habari njema. Ni byiza ku misozi. Ni vizuri milimani. Twaremewe kuzana inkuru nziza. Tuliumbwa kuleta habari njema. Kuzana igisubizo ntabwo ari ibintu bikomeye. Kuleta jibu si kitu kubwa. Hari umuntu ukeneye urutugu rwawe gusa ngo umuhobera ruhuka umutima. Kuna watu wanataka umpatie tu bega lako alilie pale. Hari umuntu ategereje ko umuha iminota mike gusa ukamutega amatwi umutima we ukaruhuka. Kuna mtu anangoja umpatie dakika chache tu umsikize moyo wake upumzike. Hari umuntu muri Nairobi ashobora kuba burara akaba ategereje ineza y'Imana mu itorero. Kuna mtu ako Nairobi analala njaa anangoja wema wa Bwana kanisani. Hari umuntu utagira imyenda yo kwambara kandi ufite imyenda 100 mu kabati. Kuna mtu ana nguo za kuvaa na una mavazi 100 kwa chumba chako. Mu itorero niho hantu honyene abantu baza gushakira urukundo kuko isi ntigira urukundo. Ni kanisani tu watu kuja kutafuta upendo maana dunia haina upendo. Hanyuma ikintu kibabaje kuruta ibindi. Kitu kinahuzunisha sana. Ni kuburira urukundo aho waje urushaki. Ni kukosa upendo mahali ulienda kuutafuta. Ibirenge byuzanye inkuru nziza. Miguu yaleta habari njema. Ni byiza ku misozi. Ni mizuri milimani. Ibirenge byuzanye inkuru nziza. Miguu yaleta habari njema. Ni byiza ku misozi. Ni mizuri milimani. Akamamaza iby'amahoro. Anatangaza amani. Nigeze gusonza kera. Niliwahi kuwa na njaa zamani. Sonza iminsi 5 yose ntafite ikintu kimwe cyo kurya. Siku 5 nilikuwa nimekosa chakula. Hanyuma mva mu rugo. Nikatoka nyumbani. Njya gusura mwene data. Kaenda kutembelea ndugu. Nsanga ahishije igitoke n'amashaza. Nikakuta chakula imeiva, mandizi na minji. Hanyuma twicaye tuganira n'uwo mudamu. Tulipokuwa tumeketi tunazungumza na huyu mama. Umugabo wiwe ahitazana n'abashitsi. Mume wake akaleta wageni. Bahita bakomereza ku meza. Kaendelea kula. Bagi ibiryo byose barabimara. Wakakula kila kitu. Hanyuma bahita bisubirira mu kazi. Na wakarudi kazini. Hanyuma ndataha. Alafu nikaenda nyumbani. Na nshonje. Nikiwa na njaa. Ubwo wari umunsi wa 5. Hii ilikuwa siku ya 5. Ku munsi wa 6. Siku ya 6. Mpura n'umuntu. Nikakutana na mtu. Arambwira ngo urabizi. Kaniambia unajua nini? Ngo Imana yarambwiye ngo nguhe 2,000. Mungu aliniambia nikupatie 2,000. Ndevye ukuntu uri umusirimu. Nilipoangalia vile ulivyo. Ndavuga ngo nguhaye 2 nabangusuzuguye. Kasema kukupatia 2 ni madharau kwako. Narigeze ku munsi wa 6 nta namazi. Ilikuwa siku ya 6 sijapata hata maji. Hanyuma baadaye ndamwihorera. Kaachana tu naye. Ku munsi wa 7. Siku ya 7.
umuntu arampamagara kuri telefone, mtu akanipigia simu, arambwira ngo uyu munsi mfite anniversaire, leo nina sikukuu, ngo nifuza ko tujyana muri restaurant, natamani twende kwa hoteli, hanyuma ukaza kumfasha kwizihiza umunsi wanjye, unisaidie kusherehekea sikukuu yangu. Umuhanda nari ntuyeho ntiyarawuzi, barabara nilikuwa naishi hakuwa najua, arambwira ngo arampamagara muyobore aze kumfata, kaniambia ni muongozi akuje kunichukua, nkaraba vuba vuba, kaoga haraka haraka, hanyuma ndambara mpagara ku muhanda ndamutegereza, nikavaa nikasimama kwa barabara nikimngoja, ndamutegereza saa 1 y'ijoro, saa 1 usiku, kugeza saa 4 y'ijoro ndamubura, hadi saa 4 usiku siku murugo nkuramwe imyenda ndaryama, karudi kwa nyumba nikatoa nguo nikalala. Hanyuma buke yarampamagara arantonganya cyane, asubuhi akanipigia kubera iki naguhamagaye nkakubura ngasanga wakuyeho telefone, bora nikupigia nikakukosa, simu yako haikuwa hewani, abandi barambonye uretse wewe wenyine, watu wote walinipata isipokuwa wewe tu, telefone yari ifunze na buhoro, simu yangu haikuwa imefungwa. Hanyuma ku munsi wa 8, siku ya 8, Imana ibwira umwana umwe, Mungu akaambia mtoto mmoja, yavuga ngo fata ibiryo ufite hano, chukua chakula unayo hapa, ujyanira umukozi wanjye ahantu ari agiye gupfa, pelekea mtumishi wangu mahali alipo yukaribu kufa. Anzanira gasombe, kaniletea sombe, hanyuma ndakajya mbiri cunzwe cyinshi, nikakula, hanyuma ndahembuka, nikafufukia pale. Hakenewe ibirenge byuzanye inkuru nziza, tunahitaji habari aletaye habari njema. Nta muntu Imana yagutumyeho ukanga, hakuna mahali Mungu alikutuma ukakataa, nta jwi wiyumvishemo, haujasikia hivyo, ukumva umuntu wahamagara basakaruhuka umutima, sikio unaweza pigia mtu apumzike moyo. Usiku namaze iminsi 8 ntegereje ibirenge byuzanye inkuru nziza, lazima hivi nimaliza siku 8 kingoza habari aletaye, miguu aletaye habari njema. Sengera mu rusengero rw'abantu 5,000, nashiriki kwa kanisa ya watu 5,000, inzara ikanyicira mu nzu, alafu unauliwa na njaa kwa nyumba. Nahamagaye umuntu mu minsi ishize, nahamagaye umuntu kuri telefone, nilipigia mtu kwa simu siku zilizopita, hanyuma arambaza ngo pastor ngo makuru ntini sawa, la pastor habari mzuri, arambaza ngo mpamagariye iki, umenipigia kwa nini? ndamubwira nagira nkubaze uri kwiyumva gute, urumva umerewe gute mu maranga mutima, kwanza kukuuliza unajihisi vipi, uko aje? Ahitararira, kalia, yarize iminota nk'icumi pe, alilia kama dakika 10, hanyuma ndamutegereza arangiza kurira, kangoja kamaliza kulia, ndamubaza hanyuma umerewe gute, kaza sasa unaisikia aje? arambwira ngo pastor, kaniambia mchungaji, ngo nibwo bwa mbere, ndio mara ya kwanza pastor ampamagaye atansaba amafaranga, mchungaji amenipigia na siku niomba pesa, numvaga nkeneye umuntu yambaza ukomerewe, nilikuwa nasikia nipate mtu aniulize niko aje, kandi koko yarabikeneye, na kweli alikuwa anahitaji hiyo swali. Hanyuma mama gufite buri uyu amaziki, sasa wewe yako unatumia kufanya nini? Muri telefone yawe, kwa simu yako, hari abantu bakeneye inkuru nziza, kuna watu wanahitaji habari njema, hari umuntu wawaza uko wameze gusa kumva araruhutse, kuna mtu unaweza uliza kwa aje asikie amemusuye, utagiye iwe, ujamtembelee, ujafika kwake, telefone yawe gusa, kwa simu yako tu. Ariko rimwe na rimwe ntabwo tubona ko dukwiriye kujyana inkuru nziza, mara nyingine hatuoni tunastahili kupeleka habari njema. Aya mahema yacu, hizi mahema zetu afite ibibazo, yana mashida, akeneye inkuru nziza, yanahitaji habari njema. Hari umuntu yumva akeneye inkuru nziza, kuna mtu anasikia anatamani habari njema, asimame tuombe pamoja. Ashobora kuba ari inkuru yo kubabarirwa, inaweza kuwa ni ya kusamehewa, ashobora kuba ari inkuru yo yihumure, inaweza kuwa habari ya faraja, ashobora kuba ari inkuru isimbura inkuru mbi zindi wumvishe, ni ya kuchukua habari, nafasi ya habari mbaya zote umesikia. Wahaguruka tugasengana, simama tuombe pamoja. Muri iki giterane, kwa mkutano huu, witeguye kwakira inkuru nziza, umejiandaa kupokea habari njema. Imana ifite inkuru nziza, Mungu ana habari njema, Imana iguhuze n'inkuru nziza, akupatanishe na habari yako njema. Inkuru mbi wumvishe ni nyinshi, ni mingi mbaya umesikia, ariko Imana ifite inkuru nziza, lakini Mungu ana habari njema. Mana ya Abrahamu, Mungu wa Abrahamu, Mana ya Isaka, Mungu wa Isaki, Mana ya Israeli, Mungu wa Yakobo. Hari umunsi umwe, kuna siku moja, umuryango wa Abrahamu, familia ya Abrahamu, wakiriye abamarayika, ilipokea malaika, wumva inkuru nziza, wakasikia habari njema, ko umwaka utaha, kama mwaka mwingine, bazaba bafite umwana, watakuwa na mtoto. Iyo nkuru yari ikomeye, habari hiyo ilikuwa kuu. Umuntu umaze imyaka 100, mtu alikuwa na miaka 100, umugore yacuze inshuro 2, mama yake alikuwa hawezi kuzaa tena mke. Uwo munsi akumva inkuru nziza, siku hii akasikia habari njema. Sara yarasetse,
Sara alicheka. aravuga ati birashoboka Akasema inawezekana umuntu kweli. nkanjye ugeze muri iyi myaka. Mtu kama mimi na miaka yangu. Ndagushimiye kutita ku myaka. Asante maana hujali Umuntu miaka. yabaye mu kibazo. Mtu amekuwa kwa shida. Ntabwo wita ku myaka. Haujali kwa miaka. Umuntu abaye mu bibazo. Mtu amekuwa kwa mashida. Hari umunsi umwe. Una siku moja. Inkuru nziza. Habari njema. Ushobora gusimbura inkuru. Inaweza chukua nafasi ya Senge umuntu ari muri literaniro. Ambia mtu kwa kanisa hili. Ushaka inkuru nziza yo kubabarirwa. Atafuta habari njema. Byageze igihe nawe ariyanga. Ifika wakati kubera ingeso zihora zimutsinda. Kwa maana tabia mbaya. Uyu mugoroba yakira inkuru y'imbabazi. Amahoro atahe mu mutima we. Ijwi ryamucira urubanza. Isimbugwe n'ijwi ry'amahoro. Mwami Yesu Kristo. Muri uyu mugoroba abantu bakomeretse. Bakomerekejwe n'ibyo banyuzemwo. Abantu banyuze mu bintu bikomeye. Bakaba bagendana izo nkuru mbi. Inkuru z'umubabaro. Uwo ubakiza ibikomere. Ubabohora ubarindisha imbaraga zawe. Mu byo wasigiwe ntabwo harimo gukiza ibyaha gusa, harimo no gukiza umutima ukomeretse. Kiza aba bagabo, kiza aba bagore, kiza abasore, kiza n'aba bakobwa. Tukize Mwami. Twakomerekejwe n'amateka, twakomerekejwe n'akahise, twakomerekejwe n'ibintu byinshi. Turasenze ngo mu ijuru bamanure imiti, bavure imitima, imitima ibe mizima, idakomeretse na hato. Barindisha imbaraga zawe. Abakiriye inkuru mbi z'indwara, bafite diyabete, bafite kanseri, bafite ibibyimba mu nda, bafite indwara z'amaraso, bafite indwara z'uruhu, mu butware bw'ijambo ryawe, mu mbaraga z'amaraso n'umusaraba, turasenze ngo imbaraga zawe zikize, imbaraga zawe zimanuke. Iyi mibiri n'insengero z'Imana. Satani niwe ufite aho gucumbika. Wangwara we guhaye itegeko. Hunga! Va mu mibiri y'abantu b'Imana. Va mu mibiri y'abantu b'Imana. Abariye uburozi, byaba ubwo bariye mu kanwa cyangwa se ubwo batambutse, izo mbaraga mbi nizitsindwe. Umuriro w'Imana nutwika amapepo, nutwika abadayimoni, abarota basambana, abantu barota bapfa, abantu barota bajya inyama, abantu barota abapfuye n'ibindi bitandukanye. Bohora ubu bwenge, bohora imitekerereze, batuze mu kirere cy'ijuru, bajyana ahakwiriye. Barindisha imbaraga zawe, babe hafi Mwami. Nubaka urugo rwari rugiye gusenyuka, urugo rufite ibibazo, urugo rutumvikana, urugo rufitanye amakimbirane, nubwubake Mwami. Ubarindisha imbaraga zawe. Uyu muntu umaze kubengwa gatatu, uyu muntu umaze Mwami guhungabana, turasenze ngo muremere ibirori, umuhe inkuru nziza muri uyu muryango. Barindisha imbaraga zawe, babe hafi muri byose. Aba bantu Mwami bakiriye inkuru mbi zo kubura akazi, abaye hatazi icyo azishura inzu, ubuntu bwawe nibumanuke. Inkuru mbi isimbugwe n'inkuru nziza. Inkuru mbi isimbugwe n'inkuru nziza. Ntabwo nzi uko wabigenza. Aka karere dutegereje inkuru nziza. Aka karere dutegereje inkuru nziza. Turambiwe kumva inkuru z'abapfa, turambiwe kumva inkuru z'abashimutwa. Ntabwo turi abanyabyaha kuruta abandi. Turasenze ngo ugire icyo ukora, utembagaza agasuzuguro, ukureho igitutsi. Imbaraga zawe zikora imirimo ikomeye. Wowe uri umwami w'amahoro, wowe uri umwami w'amahoro. Uzaca intambara zishire, uzaca intambara ziveho. Mwami twifuza inkuru nziza, 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 twifuza inkuru nziza. Iyo Danieli yumvishe igihe cy'ubunyage kirangiye, bagiye gutaha mu gihugu cy'isezerano, abari gutanga inkuru nziza mu bana b'Imana, kuko twumvishe inkuru Mwami igihe Yesu wari muri Egiputa, ukabwira
bwira Yosefu ngo tahana Kwa umwana Yosefu enda na mtoto. wamuhiga ntakiriho. Yule anamtafuta Ibituhiga yuko. nubihagurukire, Vile ibituhiga vinatutafuta, nubihagurukire, Baba. Simama na Abi. ibi byaduhagurukiye nubihagurukire, Yale, simama na ufata Baba. ingabo n'ibinanto urwanira abana bawe. Pigania watoto Twifuza wako. inkuru nziza, Tunatamani twifuza habari inkuru nziza, Tunatamani twifuza habari inkuru njema. nziza mu miryango, Tunatamani kwa twifuza familia inkuru yako. nziza mu bana bawe. Habari njema kwa watoto Amatwi wako. yacu yumva inkuru nziza, yetu yasikie inkuru habari nziza njema. yo gutsinda, Habari njema ya inkuru ushindi. nziza y'ihumure, Habari njema inkuru ya nziza faraja. y'amahoro, Ya inkuru nziza, inkuru Njema Bwana, nziza. habari njema. Iyo umuntu aryama ntasinzire, Mtu analala asiamke. uyu muntu urarukanura bukarinda buca, Huyu mtu analala uyu macho. muntu usiku udashobora mzima. kubona ibitotsi. Hawezi pata usingizi. Ndamusengeye Namuombea Bwana. kugira ngo imibuza gusinzira Yale anamkosesha bisimburwe usingizi. n'inkuru nziza, Yachukuliwe na habari abone njema. inkuru nziza yo gusinzira. Apate habari njema ya Umuhe kulala. gusinzira atanyweye umuti, Mwezeshe umuhe kulala gusinzira atanyweye umuti, bila kukunywa dawa. mu izina rya Yesu Kristo, Katika jina la Yesu mu Kristo. izina rya Yesu Kristo, Katika jina la mu Yesu izina Kristo. rya Yesu Kristo. Katika jina la Kubise Yesu hasi imbaraga z'ibisazi, Angusha wambaraga nguvu mbi za usarisha abantu, Nguvu za uhaye kuleta itegeko, kichana. Na rekura kuamuru. ubu bwenge, rekura 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 ubu bwenge. Achilia akili hii. Uwo muntu yaremewe kuramya, Huyu mtu anafaa kuabudu. yaremewe kuramya, Aliumbiwa ntabwo kuabudu. ari icumbi ry'umubabaro. Sio makao ya Ubuntu huzuni. bwawe nibumanuke Mwami. Nguvu zako zishuke Bwana. Aba bantu bahuye n'uburiganya, Watu wamekutana na udanganyifu. ibyangombwa byabo bikagenda ku yandi mazina, Vitambulisho vyao vikaenda kwa majina abantu mengine. bakabahora bategereje inkuru nziza ikabura. Watu wanangoja habari njema Ubahuze n'inkuru wapate. nziza. Wapatanishe na habari Ntabwo nzi njema. uko ubigenza, Sijui utafanya ariko vipi. uhagurukire ibyabo Lakini Mwami. pigana na wanaopigana. Ijambo ryaravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo kwitsa umutima k'umukene, none aha ndahaguruka niko Uwiteka avuga, ndashira mu mahoro uwo bacurira ingoni, ndasenze ngo uhaguruke Mwami. Uyu muntu ikibazo c'ugiterete muri urgence, ugiterete mu buryo budasanzwe, uremere ishimwe mu kanwa k'abana b'Imana, barindisha imbaraga zawe. Uyu muryango umaze igihe utari hamwe, huza abantu bo mu uyu muryango, waremye abantu ngo babe hamwe, ntabwo waremye abantu ngo babeho batandukanye. Ndasenze mu miryango yari ikinze ikinguke, wabwiye kuri ngo nzakugenda imbere, ahataringaniye mparinganize, ibihindizo by'ibyuma mbicemo kabiri, nk'inkuru inzugi z'imiringa, ngo ubutunzi buhishe mu mwijima. Ndasenze ngo ugende imbere y'uyu muntu Mwami, uringaniza ahantu hose hataringaniye, ukingura inzugi zikinze, umugeze mu mwanya yifuza kubamo. Ubuntu bwawe nibwigaragaze Mwami. Turasenga iki kibanza twakiriye. Tunaombea kanisa hili imetupokea Bwana. Wavuze kuri Betelehemu, Ulisema kuhusu Bethlehem. uravuga ngo nubwo uri muto mu ntara ya Hata Yuda, kama wewe ni mdogo muri wowe hazavuka abami. kwako kutazaliwa wafalme. Nubwo uri muto mu ntara ya Hata Yuda, kama wewe ni mdogo kwa muri Wayahudi, wowe hazavuka ndani abami. yako kutazaliwa wafalme. Turasengeye iri yerekwa, Tunaombea ufunuo turasengeye uyu murimo na kazi hii. Mwami, nubwo itangira ryaba rito, Baba, unajua uzarihe kama ni kunguka. Twumvishe ngo ni itorero rya Kristo ku isi. Kanisa la Kristo Turasenze ulimwengu. kugira ngo Mwami Tunaomba wagura Baba, amashami, upanue imbaraga zawe Baba, zikora imirimo ikomeye, nguvu zako zitende ubutumwa makuu. bwiza bubwirizwe, Injili njema imbaraga zawe ihubiriwe. zikora imirimo Nguvu itangaje. zako zifanye maajabu. Ijuru ni intebe yawe y'ubwami, Mbingu ni mahali pako isi ni pa intebe y'ibirenge byawe. na chini unaekelea Aha hantu miguu. rero niho urambiriza, Mahali hapa ndipo ni ku unamaliza. birenge byawe. Ni kwa miguu yako. Ku birenge byawe nta cahabura. Hakuna kile kinaweza kosekana Ahantu kwa ushira miguu ibirenge yako. hakwiye kuba hatunganye. Panafaa kuwa sawa sawa. Turagushimiye ibyo umaze gukora hano, Asante kwa yale umetenda hapa. n'ibyo bagutegerejeho nabyo Na yale turabikwinginga. wanangoja Baba, tunakusihi. Ubashigikire nk'uko wifite, Uwashike mkono Bwana. ubashigikire nk'uko wifite, Maana unayo. ubashigikire nk'uko wifite. Waunge mkono maana unayo. Wowe urishoboye, Wewe unajiweza. urishoboye pe, Unajiweza kweli. urishoboye. Unajiweza. Nta muntu yakwigereranya nawe. Kuna mtu wa kujifananisha naye. Wanze kwitwa imana y'inzobe, Kataa kuitwa wanga Mungu kwitwa mkuu. imana y'urukara, Ama mweusi. uravuga ngo ndi imana yera. Kasema ni Mungu Hari mtakatifu. undi yaba yera Kuna mwingine uhagararane atakuwa nawe? mtakatifu. Awe kama wewe. Nta wundi. Hakuna mwingine. Nta muntu yakurataho uburebure Kuna mtu anaweza kuko wicara mu ijuru, Maana unaketi ibirenge mbinguni. bikagera ku isi. Miguu inafika Nta chini. wundi dunia. yakwigereranyaho. Hakuna wa kujifananisha Wowe nawe. ufumbatura igifusi, inyamaswa zose zikarara ziri, Wewe kwa mkono wako kuna ibyaremwe byose bigahazwa. Wabura amafaranga yo kubaka urusengero? Ntabwo bishoboka. hauwezi Bwana. Washigikire nk'uko wifite. Wasaidie maana unayo. Wowe wasakaye ijuru, Wewe unachukua mbingu. nta nkingi, Hakuna nta muyede ugufashije, hakuna inakusaidia. ukaribamba rikemera, Unaiweka rikaba pale na ritaratugwaho,
wabura amafaranga yo kubaka urusengero, Hauwezi Bwana. ubashigikire nk'uko wifite, Ndio Bwana. ubashigikire nk'uko wifite. Unaweza Yesu. ariko Mana reka nkubaze, Baba nikuulize. urebye ubwinshi bw'abamarayika ufite, nubwo umumarayika yatanga 100 gusa, urusengero rwakuzura n'izindi zakuzura. Ndio Bwana. uzi ubwinshi bwabo. Bashigikire nk'uko wifite, bashigikire nk'uko wifite, bashigikire nk'uko wifite, bashigikire nk'uko wifite, bashigikize ubumana bwawe, bashigikize ubumana bwawe cyane cyane. Kubaho kwawe kube muri iyi nzu, Haleluya. kubaho kwawe kube, bazagere ku rwego nka rwa rundi rwo kwa Salomo, aho ubwiza bwawe bwagose iyo nzu abatambyi bakananirwa kwinjira. Uzabageze kuri urwo rwego aho nta pepu yakwinjira hano, aho nta muzimu yakwinjira hano. Mwami, mboneyeho gusengera abantu barozwe bari hano, baba ibyo bariye, byaba ibyo batambutse, imbaraga zawe nizimanuke zibikureho mu izina rya Yesu. Ndatandukanije n'ijambo ribi ryose baturiweho mu izina rya Yesu. Ndaturakora abanyamugisha, ndaturakora abatsinzi no kurushaho, babiheshejwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Ndaturako batazaba umurizo, ndaturako bazaba umutwe, ndaturako bazaba igikundiro, ndaturako uzabashingira ihema, ndaturako inkoni yabo izarabya, ndaturako bazagirirwa neza n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Niba Satani afite icyo yishuza, turacishura amaraso ya Yesu, turacishura amaraso yo ku musaraba, turacishura imbaraga z'isumba byose. Satani niwe ufite icyo wishuza muri iki kibanza, muri aba bana bawe baremewe kuramya, baremewe kuvuga inkuru nziza, baremewe kuvuga inkuru nziza. Uyu muntu umaze igihe utwita zivamwo, ndamusengeye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, ntandi zongera kuvamo. Inda nitwita ibyare, 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 nitwita ibyare. Imbaraga z'ubumana ziri ahantu, kubaho kwawe kuri ahantu. Ndagushimiye imigozi uri guca, ndagushimiye ingoyi zabosha abantu uri guca, ndagushimiye kuri kudutandukanya na karande mbi, ngushimiye ko imbaraga zawe ziri ahantu kugira ngo zidutandukanye n'umuvumo wose, n'umuvumo wose, n'umuvumo wose, n'umuvumo wose. Waturemeye kukuramya, waturemeye kukuramya. Turi gisekuru gisha, turi gisekuru gisha, turi gisekuru gisha, turi gisekuru cejejwe. Satani ntufite icumbi, ntufite ubuturo, ntufite aho uzacumbika muri bene Burahamu. Intare y'umuryango wa Yuda iri hagati muri bo. N'ubwoko butavumika, n'ubwoko bwahawe umugisha, n'ubwoko buzagirirwa neza, n'ubwoko buzagirirwa neza. Ineza yawe niba ahantu Mwami, ineza yawe niba ahantu, ineza yawe niba ahantu, ineza yawe niba ahantu, ineza yawe niba ahantu, ineza yawe niba ahantu. Abanyantege nke bahinduka imbaraga, abanyantege nke bahinduka abanyambaraga, abanyantege nke bahinduka imbaraga. Ubuhanuzi buravuga ngo umunyantege nke azamera nka Dawidi, umunyambaraga azamera nka marayika w'Imana. Turasenze Mwami, utwambika imbaraga z'ububyutse zo mu gihe cya nyuma, uteguriza Yesu kugaruka. Mwami, turashaka amasezerano nk'aya Dawidi, turashaka kuba abanyambaraga nka marayika w'Imana. Nawe uri hano kugira ngo ugendane natwe. Urakoze Mwami, urakoze Mwami, urakoze Mwami, urakoze Mwami. Gisenga, ndasenze kugira ngo wuzuze abantu umwuka wera. Igihe Mose yari ari ku ihema akazi kamumereye nabi, waravuze ngo nazana abantu 70 baze ku ihema, urenda ku mwuka umurimo uwubahe. Hanyuma basengeye, basigaye mu mahema barahanura. Abantu b'injajwa baza kubarega, baravuga ngo hari abantu barimo guhanurira mu ihema. Baravuga ati ariko ibyo mubikoreshejwe no kunkunda. Hoya icampa bose bagahinduka abahanuzi. Turasenge abantu muri urusengero, turasenge itorero ryawe muri aka karere,
turasenze musuku umwuka wera, bya bitangaza byo mu by'ikabera, bya bitangaza byo mu minembwe, bya bitangaza byo mu karere k'ibiyaga bigari byongere kugaruka. N'ubu birashoboka mwana, za mbaraga nizigaruke, tugarukeho mwami, tugarukeho. Turahari mwami, turahari ngo dukoreshe. Ntabwo ukoresha umuntu ari capable, ukoresha umuntu ari disponible. Aba bantu bari hano bariteguye, bahindura bakoreshe ibyo butwari, imbaraga zawe zikora imirimo ikomeye. Ndagushimiye kubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Iki gihugu cyatwakiriye tugisabiye umugisha. Iki gihugu cyakiriye aba bantu iyi myaka, gicumbikiye abakongomani 2020, tugisabiye umugisha uhereye kuri perezida ko n'abamutwarira kugera hasi. Tugisabiye umugisha ubahe gutekana, ababene igihugu ubahe umugisha mwami, ubahe umugisha wo kukumvira. Wateguye Kuro hari hashize imyaka myinshi kugira ngo azatahana Abisirayeli, yatanze ibiri mu bubiko bwe byose kugira ngo inzu y'Imana yubakwe. Mwami, aba bantu batumye amatorero avuka, ivugabutumwa rigakogwa, bahabwa umugisha. Ibyo bakora bijya imbere, umurimo wawe utera imbere, ushigwe hejuru muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Amashyi menshi ku Mana mugihagaze dusoze. Mengi kwa Mungu mkisimama tutamatishe. Hagarare dusoze. Amashyi menshi kwa Mungu tukimalizie. Amashyi menshi ku Mana. Kingo umuryango dusoze. Funge mlango tumalizie kwa pamoja. Kingo umuryango dusoze. Muhaguruke ku maguru yanyu. Simame kwa miguu yenu. Muhaguruke tumwifurize umugisha. Simame tumuombe baraka. Aradusengeye. Ametuombea. Aratubwirije. Ametuhubiria. Mwumvishe ko akoze amahitaji. Nasikia ameombea mahitaji kweli. Kurumva wasubijwe. Unajihisi umejibiwa. Zamura ukuboko kwako. Inua mkono wako. Haleluya! Eke tumuhezagire. Acha tuweze kumbariki. Natangaye gose. Nimeshangaa kweli. Abantu turi mu mahema ariko harimo ibibazo. Watu tuko kwa mahema lakini ndani kuna mashida. Ufite urugo ariko hari ikibazo. Una mboma lakini kuna shida ndani. Uri mu kanisa ariko harimo ikibazo. Uko kanisani lakini kuna shida. Uri mu gihugu ariko hari ikibazo. Uko kwa taifa lakini pale kuna tatizo. Uri mu mubiri ariko hari ikibazo. Uko kwa mwili lakini kuna shida pale. Aho se ni hema. Hao wote ni mahema. Umubiri ni hema, mwili ni hema, urugo ni hema, nyumbani ni hema, kanisa ni hema, kanisa ni hema, igihugu ni hema, taifa ni hema pia. Ariko lakini pale hari ikibazo kihabuze, kuna shida kule, hari kitahari, kuna kitu hakipo. Ariko none haje inkuru nziza. Kisasa kuna habari izana umunezero, inaleta furaha, izana umunezero, inaleta furaha, umubiri wawe, mwili wako, urugo rwawe, nyumbani kwako, kanisa, kwa kanisa lako, igihugu, kwa taifa lako, mibunda, sema amen. Vuga amen. Amen. Subira amen. Sema amen. Basi maana cyubahiro. Tupe Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya. Mani bamugisha mwisi. Mungu awabariki sana. Tumurambe ibiganza. Tumuinulie mikono tu. Hanyuma turasaba Dr. Bishop Moise Zicaza amuhobere. Tutaomba daktari atubwiye ngo nanone nuzoza utekereza guhobera umuntu. Nguzi umuhoberanye. Kifikiria kukumbatia mtu, mkumbatie kweli. Tukazu umuha. Simshike kama sufuria moto. Ngo gufashe sufuria y'umuriro. Yaravuze ngo nuzoza uamua guhobera umuntu. Alisema ukiamua kukumbatia mtu, nanone umuhobere. Mkumbatie vizuri na. Turasaba daktari Moise Askofu Bishop kandi mwanakunda nani kwa yavuze amesema mnajuana. Turamuri biganza. Ubarikiwe mpaka ushangae. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Ndabakumbushe
Nawaambia tena, kesho ejo muzogaruke, mrudi tena. ejo mu gitondo tuzadufite amateraniro Asubuhi tuna ibada saa 3, saa 3 zaba dutangije amateraniro, tutaanzia ibada hapa. turacyari kumwe n'umushitsi wacu. Tuko pamoja na mgeni wetu, Ejo azatwigisha hejuru y'umusaraba, atatufundisha juu ya msalaba mu kesho. gitondo azavuga umusaraba gusa, Asubuhi ataongelelea msalaba tu, nicyo azatubwiriza ejo. ni hii atatuhubiria kesho. Hanyuma asubuhi. nimugoroba Jioni asubire mu ihema, tarudi tena kwenye hema, ariko ejo mu gitondo nk'itorero rya Kristo lakini asubuhi kama kanisa la Kristo azatubwira umusaraba, atatuambia juu ya msalaba. kuja ku musaraba, gutura munsi y'umusaraba, Kuishi chini ya msalaba niwe itorero rihora, ni pale kanisa linaishi milele. nico kibanza cy'itorero, Ndiyo mahali pa kanisa pa nico kuishi, kibanza cy'umukristo, ndiyo mahali pa Mkristo pa ni kuishi, umukristo aba ni pale Mkristo anaishi. azatubwira hejuru Atatuambia juu ya Mani msalaba. waho umugisha, Mungu awabariki, Mani bagire neza. Mungu atendee mema. Hakika wema na fadhili Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. milele na milele. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi ukae nasi leo leo na hata milele. na hata milele. Amen. Amen. Mungu awabariki, Mungu awatendee mema. Mutane na mahoro y'Imana, muramukanye. Imana ibahe umugisha abashitsi bacu, Imana ibahe umugisha Dr. Imana ibahe umugisha Bishop. Turabashimiye cyane.